Nice. Ladies and gentlemen, karibu sana bwatagenyo kaire beta wakamono tuitomwari babango na Joshua na Narua. Today I don't have an assistant on the camera ikiwa kwa nangichanga changaga, and I'm very privileged. I don't know mbati ene mono mbati ya tari mono na chamania na one of the rare people to find anto bara utumba ko chamanange na bonjerene, a man who understands Kemero culture in a way that you've never thought about it. Yes. Na kwena rogono agatwa kwena kiadobena kyo Jumatatu ya tariki 21, yeah. Na ambera kamano it's okay no weje na kamera eku okaringa video no komba kogona rogono ruru rwa Kemero kwou twena mbati nene mono tukamenya kuthoma mantu tutaigwa kaire mantu tuthoganagia imantu yatakarikaga kana mantu tuthoganagia ingono aki Bwana Simon Mitambo ele ndenda ko gweta Mitambo ndoncho yeah like moni ntekora jakare na impact mono kere woni yeah mara tweta wana shungu ikingo wathi shukuru nonto tari uri akwamenyaga nko batitwa batire amburirie ndamwirie mbeto ndonso akambira ndonko so to avoid that nde to Simon nonto naririe to nyamora lakini ngenagira rie uri ya Kemero very ndonso Mitambo narietwa mumo ndeme na mini ko gutirie twa mbetangitwo gogu narietwa mama mainge makemero miaga twari magia ndina rengi mbeta wanta ntamigwe era wekirwe gwatuika muntu miago no pero nkwaga ya cia community ya yenu ndio tumawigwo gitwa muntu mutua mwari yes barabe ndio tuika muntu nonto upewa nkwaga ya cia kimiturire yenu yes na siri ciande goro yenu kumba kumenya lakini we kinyara nigagwa ukuyuka gaitaka kainge kumenya mantu mara okay yeah ntamigwe bitawa ntamigwe wanta Mitambo ntangosho ntakumbia wabaiteja kwa mwiri wa nkuyu yaboire kuma na harake goro na daraka bitawa kejege kwina kirima kinene muno kia daraka gitawa kejege na arendi nogo nombumite inoko umugakwa otenya ningeria bo mbitagwa Mutai wa Ntoito Mwari wambaria wa Kamoro no kirimi kana Baimoro na Baimoro one of them Baimoro alafu Baimoro kirimi yeah ndoga ugenda kumyagura muntu amenyaga tayari meikwari na mukuru nge wawe no makengi aliwa so kwe bantu marieto madia makadiani yategene u wow karibu sana asante na ndio tukwaragia kaora oni bitakero nkiara Kemero ya pindi byakwa aja byo ndibithara biri bya Kemero na kainge tukithomaga ina tumete kana tumenya twe bau na tumba kumenya ina twitete no ndo utiwa kamenya na re witete no tije ka umogaku na ndiko ndakugwata kana ndeja wangu atogeni na ntena biore bibingi ate ara to chamanire tukwere ngio mbera we na kiatho tukwya Jumatatu ya 21st na ndagia na interest nene mono ngwete no utuire ingi uyo karika neke yo karika na nata kwa karikite kenda wetro na kiatho kire na kenda tukona kanya tolire jangi ende nte kora gwaje ka tukomba kwalire jangi no tuiro kono rwega rwena nkanya na narura aja ende tukurekana itwaririe mantu makiatho kitu nakyo ya tariki 21 the World Peace Day ni international day of peace international day of peace into enenkanirtwe ni kiama iki kia ndiguru gitawa United Nations General Assembly ibakurukirie ntuwera ere ntuo ya kuobserve peace na non-violence na kwena 24 hours mathaa 40 tukithuganagia na tatumba gucokania ndiguru yetu ukaigwa kwina thiri peace na gicunku nio tugwita thiri
na mubangora ukeguri mweri uyu tariki 41 mweri uyu ntugu enu yongwa niyo ukegwa kwina kagita karante guru utugu na muthenya ukegwa kiganana tumita na gicunku equinox ni coincidentally equinox ikegwa ri ntugu enu tariki 21st September ilo rio ukegwa ri rungi kabisa utugu na muthenya wagita katikati ukegwa uganene kwa gutwana nuntu imantu makiwithire igintu natural imantu mau mumbera wa Murungu na ikegwa ri transition ya riwa rikiuma mbali no ya south rishoka mbali no ingi kwa gwe ikegwa ri kagita ga transition kwa gutwana ntugu enu ere mbere number 1 iri International Day of Peace. Yes. Na maromba matu diete kurutha imaromba makurindia kirumi kuri kirumi kia rumenure kibuka na tuona ntugu enu ni kubwa kabisa ntugu ya there ndiguru yonde na tuona ntugu ere gatagati kago transition na ichungu tuga go transition kuma gucoka ugu kwa gwende tukiwata yuale shoka mbali no enge we at least tuku move na kurutha maromba mara na twa move turi antu batheru kwa untu wenu ntugo kinyayo ina maana muno tutauka tudura ntugo wau ibuto adurie ntugo wenu na kirumie kuna kyo ya kibuka okwigwa muthikenya no thara tikije tombeire nande tombeire kaumo kibuka no iu tukuthithia na ambi kibuka no andu betu bara baturaithete kibuka ari kiroria kinene muno ari kiroria ari muntu wa kurutha mbura na icungu tuga rainmaker na ari kinya mutongoria wa njuri cia Tharaka na kibuka aciarirwe akagita kara kwauraga ikwa ina mbura nene muno na ndauga aguciarwa kibuka utitwikaga kibuka taciarwa kibuka taciarwa muntu kibuka kaumire guru na kibuka gatumire Murungu na ikwa ina mukuru na mwekuru weta wa Karukundi na shekinene iba mwiriga wanyaga ibo bakarite muno kagita karaya tabura wonaga muntu nwagure mwekuru wake bakara kagita karaya batakona twana mwanka bakaugi bakwenda kumenya gitumi kire kugiria bona twana na bathi kuringia kwa mugao mugwathi urukia mbugo ciake abera bura mbugo ikuga na mbugo nacio kagita kara ciaugaga ikauga kuri mbura nino mbura tukuona yite mbura nene muno na kaya ina nkwae kaya ina mpeni na ruoru nene muno na kakinyo tugo na mbura eno rira ikaura we kana gakariranja na kana akurira bukegwa gakiriranja bume boyoke kana aku na bumenyere kana gaku na bwamenyera kana gaku iko atima mwekuru wenu ona kana kwa gwende ntugwera mbura yagire mukuru yetawa Karukundi mukuru wa nyaga mwiriga omwe wa nyaga na Tharaka twina miriga 30 ende ayegwa kana gakirira mwa nuko meimu induni mburani na utiomba kuma na gecinkano ntugo kura mwa rweni akaraithira gu weru bubu agitabura mwankathi kiugoni araitha ndira rweni me no gera metho ona arakana gakuririra athina kuthukia kana kare aganchemeni ya ng'ombe na gucoka nako banyomba na arako mwekuru wake athi anenkera mwekuru kana kaita karanto arume bata mama mone ekuru kwa gwende nari aumite garuni yake athi thukia kana athi na mwekuru wa mami ende mwirira kana mwira kana gaka na kana kambu ikara mbugo yaugaga kaya ende bakiraitha bakimurika bona kana ikawete tumiri miri kwetu tumite ugu na njara ya oreo bakiurimbi yoeno mwakabegirwe kana karia kana kanini gatundura karia natika waenda kana na kokaria kanini lakini begwa sauti kani bomba ile tumite tutu ngatwenda ndakura hata mwana ku oyu bagetera kaire mwana karira mwana tiachokia atiarira iki na kwambiria kurira kaire kambire kunenkerwa nyonto no me mwekuru na karite muno miange mingi atashiara
lakini rĩrĩa ambĩria wonkia mwana ora nyonto ciambĩria kumeria iria ibobobobobobobo ya ena iria naryo rikuya kwa gwe ndĩ bamenyere kana kara kwa njĩra nkube na baga kuria bora mwana kuragwa na ara na kitharaka beautiful na ara wetwa ni baira wa kirimoni kairwa kirimoni kagita ukinya kathiga tanwa kairwa garuni na akura bora mukura kuraga na agoranirwa na muntu no agoranirwa na kitharaka ugoranirwa bagwa kugoranire wewe ndi nukurire indi so au tweka muntu mukuru kibukora nwe negirwe na mushi wake lakini ntikariganirwe bantu wange au kaire kagita kaka butano kagita aka kumerwa beterete akaya gutano na ije barabange akaura atamenyana takuthi aura bakamushwa bakawari mumbu agakuduka gutano nuntu na gutano tantu bonde benda gutano ende lakini mtu akeya era mtu numutane no tiba atakumenya haya kaita kumerwa gakinya nuntu iko kaya mbere mtu atano ya mtu nwe akoya imumeria na kumenya gukinya kaiga karugo na kumenya mabira bia ntu bamerie abu kwa mererwe kuo kwa wende na kwi mantu ma arudanga mantu make ajabu makurigari antu ende akurire ari mwana wa ajabu karata twana tutungi na rira kurire kabisa ende agimara ile ende agire na mushi wake na naciarire mwana wake na ile Tharaka niyo yarwaga na andu bao twabetaga migongo ende migongo watu ni kuya Tharaka kauraga antu ba Tharaka muno bagakua kibuko na antu baba kathira auga nkuthwania kuboteria antu betu ithi ni bompe mwana umwe ndake mwe yenu boye kwebunkwenda kurutha na tiura wakaeri uyu na no gatongoragire njuri nkamuthinja na nkamwikira rugoci antu bakwigwa akathinjwa ai baugare utie mwana wakwa ni umpenda kwitata utie mwana wakwa mbenda athi kuthinjwa athi gwikirwa rugoci nukumenya antu bonde bakugwaya na bakwendelea kurawa no tiwo kwenda kuruta mwana wake ende kibuka na ari na ndake yake agwenda keno ya kweno mogogu kamiruthe nteje Tharaka na thukire ndake yake amithinja amikira rogocirura atu otongoria njuri ira cia Tharaka bathi ndwani na yari miru yonde yari bora mukurura mpere rugono ruru ambiraga rwa Tharaka lakini ende rugono ruru no ambuirwa miru kinyaru nuntu bora ukaraga ugapegwa rugono imuntu wa mwiriga wenu ruthia rwicoka na buri nukona ruthia rwicoka na buri na kayo ndambirite uri mukuru bairi kumbira ate miriga yonde nemwe miriga yonde ni na mwiriga jojo enu ukajethera mboga jo itikanya wacwithira jogeta kwa ungi withira ungi jorimenti jogeta kwa ungi mwiriga wa mbura ukethira bagicwita mwiriga ungi wa muthemba ungi wathi kinya na arabu wa Benin kana guntu kunda wa South Africa kwapi ukathi withire ta na arabu wa Benin bari miriga ya njoka kinyoka thio kethira ibatema bora ndatu itema wanyuru ugewa bauba njoka na ara wetu kinya twina mwiriga toyo akanda kame rugucharwa irwa njoka ende ukaraitho kona antu babu tote mwire imwe na antu bamwe kwa gwende lakini ukirwa rugono rugitaga ta so ende rugono ruru ndena rugono ruru kibuka kanku gogo na we ngutumira rietwa tuge Tharaka Tharaka menya Tharaka imugongo na rira nguga ki Tharaka no ambirwe nkita bora tamugwerera umire mboa utwika no agire na antu bonde ana barabari Europe no agire nako lakini ndira tukwariaga nundu turaria tukendaga kwaria rwaria rwa tukumenya na rwa tukunenkanira examples it very indirect na very clear tutikwenda kuwa achungu nanu ntu bare me batiye rugono ruriku batimenya omba kuigwa ibaye na rugono ru akiba rutere kwa gwende ibuke buka kurire ogu aiteithagia antu baba migongo uyu wa Nyamura ana bakora kwa bonde ona bakaura kwa bonde ekera ndakere akenyamura rugocirura amethenja watwika rira thindwani athi akarwa bakarwa tongorere ti njuri
mwanka bagatura antu baba ara done tumo akatemangwa bako mumira bonde mwanka bakamuraga bayakarakara agukira kairi wa boka oraga boka chugia utemanga boikara kairi agukira kairi ai baba boto tonekana watu ekende utire maitha mangi ni momba kuyo kuno ntiba kumyanda kenwire ogo watu ekanwa bashoire nata mwana oyo nata tumba kuruga tukathiria muntu uyu na agendi no gorugono rwana gicungu tuga rugono rwa Bitroyo na ike utimaturutha kiatho eki ntugu international ndio peace nuntu bakuthiria Bitroyo ntie na tumba kumita na kimeru kana kuendania kurantu kunyanira kanibio kunyanyira or something kumbitre mtu itakumwendia kumukunyanira no kukura kwe no kukura nakora wana kinya Yesu na kunyanirwe Judas ende mantu mamu na rea kunyanirwe Judas nu yena rea kinya we no area kwire na watu ekakwira mugongo gunde ende na thire kunyanirwa mwanora au kunyanirwa kwe mwekuru umwe tini unkuga na kuruba ugaga bakauga gotonga athiete kura gotonga nawo kuya omwirega gotonga kana omwirega gotonga atuga nawe nuntu kuya tutikuragia kuragia na robi ya kuromba irio umete guntu kwina yura ukaragwa wekirwe irio ngini bamwira tutikuragia ndi kwebu bomba gutwira tugakuretera irio bingi sana nchugo wona watwira siri era timaga mwana ora kibuka arega kukwa aura wana atemangwa agachoka akaidana kaire akarioka tugareta nchugo na makunea mama inge mono abera ntubukai abera bigori gwamba kureta makunea mamu kiro choro yaringwa ntubonde bero ibareta nchugo nchugo chiaretwa kirima kiganau bamwirende ona gukamatira bwe tata twakamata njugunu cia kamature cia irwa rwarani rungerwe na bwa wetu na rarwita wa yeri no cia dire ciekirwa nuntu no magarirwe no tugo aberende na abigona bamuraga utiga mutige temani agu nkoro wagu burute gwikarugo cikare ogo bukaruta wona bwaruta kuno eibu barutire ria maitha manjire njuri gete bicoka inda ke kibuka tiacoka abuna tathire akuragwa atiariuka nukomenya kibuka we na menyire bwa kuthire amenya gukunyanira amenya gukunyanira na ikanyamukara kaitire ata nako barutire nako barutire karogo cikara baugia nako buru baugiria nako kabisa bakuthi nako bantu ara bathire baigwa bakunoga ikugia bakarande guru bakarande guru no bariganirwe karogo cikara bagukinyana ara baririkana bakuriganirwe karogo cikara becoka bethire kithwa kirima kiganau bantu ag wow ibu bathire bethira ikithwa kirio wende tie karogo cikara eu kairi baco inako lakini bakauga aga no tutigire aga lakini kithwa kinene kabisa ende gokibuka gatuge kwanjira nkube na thurire muno abera tharaka butiri antu bega bukumburagithiria mwana lakini nkaboteria tu nuntu nkwana bukathira ende no kumenya acoka bere ndi kwinjogu ni ekagwa kiana muthi kiri karibu na tunyai wagu gwi cukuru yetawa kinya yo kiana muthi na agu kibuka atwire ganjoni riake kwina cukuru yetawa kibuka primary school na arabo tharaka ende no kibuka atwire na bera ara kiana muthi kwinjogu ekawo njogwira no igwetawa kiana muthi yathire kuba bantu ange witoke areni aberita bera kwinjogu ekawa nuntu no wagu karibu abera kwenjogu kawa na njogu inu gona yawa itikone muntu wakumitonga mwankarira nkaya abera ndenda gutumira njogu inu uchenchia thagana thagana yuma na ara yumite yeye itwe kujagira agu na yeye thagana nene kabisa gute muntu bomba kumiringa na iki ngoma itha maya machugia kuringa makarema abera ibu kwenda kuruthogu antu betu mbutethia burwende mbumete ko
mbumete ono twinge mwana nkubonekera nwe akagwatia ndo abukumburagitheria embekere muro ende na gugite ata utwikithaga nere yagu abantu gutomba gukurukire kaende na nyamura eno kumenya njogu ni agire wau kama na yawa ndakwera muthikirija rugono ruru magic rugono ruru it's mind boggling ugitwo tagaira ugu ndenda umatokange kiri Facebook eku utege page igwitwa Society for Alternative Learning, Society for Alternative Learning and Society for Alternative Learning and Transformation. Yeah. Salt, yeah. Ita like page you na utige comment yaku au kethera uringenda kumenya mantu jama ingi nkuruki ija Kemeru ja Kitharaka kumanya na muchorojo kwa ugwitwa Ndoncho Ntamigwe Ntamitambo. Yeah. Good. Na kethera urike YouTube eta winye button ya subscribe na kethera turi nago Facebook ne ya kamononto itumwari inya like na follow na non tigire nyani gatumwa ka message au ndiguru kethera nukugwa rugono ruru duri very interesting nukugwa rwe kuguna nukugwa rwe rugono utaigwa kairi twire twaririe kenda tumenya ura tumba gukuretera ngono inyinge ciena nkanya kuruki njogwe kweja njogwe kuya njogwe kwa karingithwa nero tigatongwe mndu wora wotonga kairi na igo yathimire to tonga mbere etagwa wa mushwaino betagwa antu ba mushwaino yes ende pago tonga njogwe ino no go betirwo tonga na njogwe ino kugwa baya bethire na inyama ino mamiaga ugu kibuka araukite karukire kuthondeka njogwira ikingothaga na icoka ichincha itwa kuyagira agu maitha makuyira maitha kingo mataya kutonga antu barakaire thire bare ona ithoka bakiruma nyama na bakanetwe ka baringire na mitira bera Tharaka Bwitharika na gutikona mwega aumire agu athuri imukanda kame thire agu njirani amwira ngo atia kurugurira ng'ombe na kurugurira ng'ombe ciake na mburi ciake agaba bantu ntikara na bokaire mukanda kame mwende mukanda kame mtu akanda kame imwiriga igongo kwira nyamura totemu yawe njoka baina rugusha bakauga rugusha rwanda kacia njoka yes ende mukanda kame betana na mtu anyaga kigokora ende iro bathire amwira tuthi na magokora mama magokora ntiko meima tema bi lakini amwirira amwira tuthi na magokora mama weturaga nendaga mathi makiona nagia na haragendire ende mukanda kame no bathire na kibuka bathi bagitura magokora agu bagendere ikamuro kare ogeta wakathambangire muntu mama kinya baba ng'ombe ciake na mirigo yake athigutukira athagana ibantu amwe era wana thire rugama ikingo bura athiete kuthungira tagana na njira eno ingi acoka kairi athina muganka kwi bantu kwi muro witawo muganka bantu agu uria acakariga indi no wariganirwi kaungo gake na bantu au witawo kaunguni indi bantu bonde atigauga kaungo agu akauga atigwa antu beka batuyagire mata na bakagera nyaki bakurukira ogo indi ugakurukira ogo no mwanko gerire nyaki na ugekieta wachoko wakuruka kwe barabara gendete ona no go tukagenda tuthiete na kurutha maromba nuntu bakirumie ku gya kibuka gya kuga utikone mwega itakuga ate utikone mwega itakuga kibuka na yete utethia ntu baba na nerutanire kubatedia itakaberire bera butikone muntu gumba kubutethia bugatura butena muntu kumba kubuteria na ikete mawigwa akuru bakaraithiria mantu bakauga ina wabu kirumie kikiri ogo nuntu Tharaka twathura mutongoria kana twacwa mutongoria ari kinya bantu akabaratia akagwa rimwe nwe kwe wetu gutuma nwe athi kinya kathia kariganirwa akathiera era wane athiregu atigocoka bakauga ari gaturute uyu gatuthuki uyu nwe mwega agikarakara uyu nwe muthuku nkuruki na kabangora rimwe bakambire kuga ari ura naye tucokie indi ukethira waraitha mantu kona giki kirumi Kitharaka tuga wewe ti kirumi ndango
ende wara ithoko ni kirumi kia kiboka yes kona ndi kirumi giki kiboka akuragirwo mwana akubera bukagita uju na bathithia u na bera butikarona mwega akuthia gutonya thagana athira tonya thagana na mburi ciake na into byake bionde imuntungi wa mwiri gonge tawarurie nwe tawarurie nontu karaga tinda rurie ni arithitie no athire thira ari au karibu na muru akithungira amwira nawe go atigo kimenyagiraga indi bo bathia abantu ara kinya kuragira kuromba mbeu kuragira manishate kuragira ikigongwana kya kugwatithania antu na Murungu na antu bara bao bathire mbere tarira kurite mbura saini kana mworoto wa kuonania gutie na mbura yegagwe kionania Murungu atikenete koguo atweka mbure kura tutiko nindi kwirwa Murungu atikenete kana bakiuyu batikenete endiro tuthiaga tukauga kwina thina tukathikuragira tutuma na mburi antu no baume na mburi babange no baume na mbeu bakathi bantu ara ireni oi bantu ara antu barombagira bakathiende kwibo bathia bakathinja kwa iri ne uja kanisa ka tene ende ireni oi ta kanisa ka tene kirombero getu gya tene kya karaya kirombero getu gya tene rira mantu watweka twina mejia montu fulani nontu mbura yare yakura bomba kwigwa kuri antu baruthite untu buthuku kuri antu mantu batwike gita matokenia Murungu iko gate mambura yare yakura koguo mbura isaini ya utwira Murungu na bakiuyoyo batikenete na njira yewere ogo injira ya kuthina kuragira ikingwende gucokia thirira kairi koguo ende no atigirwa kira bakamenyagira abantu ara na ibo bathiane gongwana ria ria mbeu yo warau omwete nto eta rurie ko ona kibuka agitonya muro ona kibuka itonya muro amwire ndi wewe muthonua murikawa ukayaga ukaitata ukamenyagira abantu a kibuka na ndethire tukairi agutonya muro kibuka akuthungira thagana kwagire mbura naona antu babaga kwa iura na antu nabo batari bakumenya kinya kuthondeka into bya kurima na thira atwa kinya kubaturira machembe atwa kubaturira machembe makurima nukumenya rira baturire machembe makurima atwa kuma rukiri akauma royeni akaya kaiyera uruterero muro antu bakayira wagu kaire antu babeta wabambura nabo bamberie kumenya we muntu uyu ekande na yaga ende ba kuthia bakebitha bakaga tuone wegwa ari wogo ende iragire abona bera utatindire gwitata kwibitha bukienda kumyana anda athire ana icembe bunti buretera kairi kogura daraka yerwa egoturika reka bwitharika na baruthiro bubu no bukwenda kumenya bubu baruthiro bukwenda kumenya siri eno na rera thurire ndi irio mantu mambirie kutweka ati karagu kaire na timo kena pio na ikende gute mawona rugono ruru nkugweta runde nkugweta nkageta bantu babanyaga ara aciarirwo ara uyu mwiri wa nyaga akuma agu kuri muntu uyu wotonganwe uramuragithirie mwana na no watongire njogwira no baba ba mwana no botu banjogu no baba banjogu na no baba ba mwana meano muntu umwe we wakithukia mantu monde kwi babu na baba kanda kame babu betana na nyaga kigokora uyu athire kenda magokora kwi no uyu kinya nwe warurie no uyu athirwe ari rurie ni agagu ajuna mwirega no mwirega nau jarurie no mwire warurie gweria kwina mirega 30 kwina uyu ungi nwe wambura akoya kuraithiria akirutha machembe icithite na kwenda atikwenda kwibonania we na yirite machembe lakini wale yathaira mbere machembe makinya nuntu kwithaira bayagira indi wakaya kaberebere aya kinya kuona bura kureta machembe akibuka na bura gutura ikingo no amenyo turi indi kingo kibuka indi rugono ruru na kwina kinya mugwe nwe agatongoria maromba mara nuntu mugwe nwe no umire na antumbwa mwanka bareta ndigurwire njuki wow
taraka indegurire njuki kwa kwena njuki muno nontu akiromberomba yake na cokagia nkatho na akauga wo mwene nyaga aturetire ndigurire njuki kwa gwe ndi nwe mugwe nwe nakaranagia na njuki bwega na natumagira kinya kibuka njuki ya kibuka na kiatho yake mugwe na atumagira kibuka njuki nwe mugwe na kiatho yake mugwe na kibuka na mutumagira mbura kibuka mutumagira mbura kibuka no mbura kibuka karana mbura mbogo no njuki mugwe no karana njuki ende kinya mugwe no akaya au emurikawa itu atumanagira njuki na mbura na ninde waga nuntu wa mantu wa mara na kwiro kibuka tete mugwe na arabathi na uro yeni adia muriungia guntu kunene muno ndegure karita ndegure no kwana guntu kwena miti kwena irema lakini guntu na uro yeni na muone riara omba kwa bakaraga lakini we mugwa gucoka excuse me na makani na kuthukira kidogo gagwe kiamaiku ya ukararo yeni ntiake wata boya kamba mbe nkimenye ndi mugwa tacoka no lakini ndi kaitani aka kamwira wo nkuthinta coka lakini turi waga ndi kairi nontu bwa ushare bwa twaturanagia ba utumanira njuki na mbura na gatwaya gukuromba uturekera buru na intuo ya kurekanire mumbe na riwa rigichenchia rithi mbari no enge urekeri bubu kwigwe mandu muma kuthira twambirie maisha mangi maya igero mbari ruke igwe rikario wow yeah wow nero mbari kuthingata rugona rura uthikero kwa mau nkuria naro ntena mtoko guntoje gutegera kamera ekwa ngata metegere kidogo alafu ntoke kairi nontu nuije mantu yetu tugitaga turi freestyle kenda tumba kukuletera karugono very good pole tete boya kama no nandire anyaro kono ruru kumpa bwana ndonjo na ndigoro kono ruru very smart inde manya muthikiria no thoro kadiara akoje murume nago ina kwendera kono jaruru na kaingia akethera no wethera akithika ithero kono ruria kulingana na kithomo kia muchungu yeah na kithomo kia muchungu totiga eraba ga we cannot throw them baby with the baby water yeah ikitethe mono na gitethethio u kwena mantu jetu tore iru tuthingetaine na njara jangi na ijo thaiji tukugeria gucokera ara kiambiria tutugire ugo we u tutonyere kero kono na ria tugeta Jumatatu endo kono itharo wena kiothorano yaku na ngugire witagaja Nairobi yeah yegie manto ja culture yeah awingetere makosa nontu no tukubatere kwambiria au kenda muthikeria igwa ate manto ja taka tukuma jo na yatuma eje nenda igiro kembera itakwa indigenous knowledge yeah na indigenous knowledge watagara kaingi muno ethera gutetheria mugongo gukarajure amwe nonto bado ngetakataga page kwinkonaga uritumira the indigenous knowledge bado ku fight climate change yeah no kumetumira kureta cohesion yeah no gutumira yo ku preserve culture yetu yeah ndonchon tamiguno ndonchon tamigwe aruta wera na kiuthorano gitagwa African Biodiversity Network enu African Biodiversity Network wera yakwa igo coordinate yuthorano birutaga ndiguru cia Africa 12 maita maingi indi ya untu kwinge muno ndi ya South Africa ndi ya Benin ndi ya Ethiopia kinya kiuthorano iki getu ugwe wetwa network net inyamu ina nyamura nyingi chigwatene samao kwa gwende kwena biuthorano kana organization kana NGOs yes inyingi cia kuma nthiguru mwanya ndeni Africa
kende gure 12 na 12 African countries. 12 African countries na okira mbiguru we wita Kenya agaugo kwina mashirika mbalimbali mara maruta wera na mantu mama kimiturire gucokaniria mbeu cietu gucokaniria kumenyera mithito yetu tugitumagira nkwaga ya ira bacusho na bakuyuyo batumagira kumenyera nyamura mbeu ino na tumanya ngirikirira gona rwagu. Yes. Rwena miuro. Rwena miuro. Rwena mito. Rwena mito. Rwena nyomo chekethaka. Rwena nyomo chekethaka. Rwena anto. Rwena anto. Rwena nyomo ara bado manyato achoa ngwataniro na kurwa. Na manyante bura. Yeah. Tutero akairi. Yeah. Togachoa togatoraniria mu. Kwina kinya ya mabibinge na mantu maingi. Yeah. Kwina mantu mumonde na kambuge njira yetu ya kuruta wira tomba kumita na gishonko holistic itaburende abagu tomwari mutwa mwari mwana ajua nwadhiyaga kithakani akathia karuma miti akaya kabuthondekera ndawa awima agu indaktari uju uyu indaktari kwanza miti ya ngana. Yes. Tiga aruta wira ya daktari lakini ende ntuwino mwana kajua arakaraka na ankare na mbi akairwa nyamora akairwa sibitari ntomwari atauga nti daktari aya wewe mantu matwikika ukwenda kuchoka cukuru kana ukwenda kuthiba ntwana kwiro mukuru wora thiaga akathondeka rira ritawa eta awikirie eta rikararara karukire riwa rikiuma akaruta wirere ndi yagirite kurutwe pasta kana batiri aya ya kinyagu ona mantu maku matiko thibwega either nakwiraga roni kana kinyaga ukarithia ndiguruka mwankini ara akwatha era igwira ya cancer mantu mama itu achokire to ma institutionalize everything yatwika ni institutional eutengo yakwa mwana ciarwa bantu murutana mantu mara momba kumutethia kwa mantu mambi yote ndi ana imechi nuntu wa corona aciari bakwana untu bomo muno nuntu bokarana ana bara nwa mwana irero mwalimu mwana ciarwa ukinya atakore kumenya kuthi na irero mwalimu mwana tikuruga ende bora nkwenda kuwa na njira nkube mantu mama nuntu kugweta imakuwata mantu makumenyera miuro makumenyera mantu mamende tuthiyana yana mari holistic ugu na ria tutumire indigenous knowledge kana umenyo bora bwagita manduni bora na bwende buthiya bukamatanite it is one and the same thing. Yes, one and the same thing. Itothiete cibitari ya mtu utumira umenyo bwambiyo bwa ke mira kuragurirwa kuraraguragirwa antu boga mitera niyo yina ndawa lakini timete ana matamara utwira na bora kurutha kigongwana kira akira bwambale no liwali umete kana na ari kuthwa mantu mara monde holistically imo makoreta ndawa indawa ndito nontwira ere hiro physical ekairo spiritual na ekairo kinya mental na mantu mainge muno kwa tiko thio treat bora daktari ukuthio kwa ikiongoe gutuma ukanenkerwa penikira omba kuigwa kinyole tumwe kiongweku nonto kwe mantu mangi mariogo matari sawa kana omba kuigwa murimo uyu ukaro gucokagira omba kuigwa ibo ariganirwe bakiuyogu otoro thikuona kinyo yogu mbere yakwa watwika mantu mari makuya magucokera kogwe ni makare ya kurutwa na njerera holistically ugatoro kinenkagirwa penikira ukenenkarwa nyamura na treatment yaku ere treat kanyamu kanini muno kogwe ndi na njera nkube ini yondo oncho na ini yondo tawe lenu Beyonde general coordinator wa African Biodiversity Network. Yes. Inda amberie kiutolano gyakwa kirutawera na communities cia na Tharaka Bwameru na Mbere ikeku gitawa Society for Alternative Learning and Transformation. Yes. Na iraka ya njira yakwa nundu turete antu ba Africa wera sana gucokanire miturire yao. Yes. Ndona kinyana nigo na arambumite na Tharaka kwira wa charity begins at home. Absolutely. Na ndari Tharaka inkomyanga di Meru na twena bakamanwende tukambire mantu mainge makudungira Meru makudungira gonto kunde na kudungira gonto kunde ndagwa charity yambageri ya mushie. Yes.
ndauga nawe tu kwina kacha very rich na nikura nda team up na kurubange tabera kwina nindi ya kwambiria mantu mama twambirie kwithura no eku na itwambirite wire nyinge turutite wira mbuga mianka te thanda tugu mithiru tukiretaga kuru na ekuru baga kara ndiguru tukabathingira bagatinda ucokaniria migambo ana kurubongo baya ibauga ina titurai tukuriganirwa mantu mamwe ina itukuririkana bakaririkania bakaria mantu bakaringa nkarari bagacoka bakathi bagacwa kurubange bakaya bakabaririkania ugwende rugono rugacoka ta rugono rurwa kibuka tirugono mbere tu mukuru umwe ari na tirugono rwari tu mukuru umwe ari irugono tuthia tukero na mukuru umwe kauga na muntu ungi mbiye omba kwigwiye rugono ruru ingania na omba kuthika ingania ora ukathi ukethira nwe rimwe akwira ntiruije ukethira kinya wanga na gitire ata enda muririkania gakai no akarikana wa muririkania gakai riru aga connect no kuona kogwenderera antu betu berirwe mantu mai mantu matemega ende ni owerera ndutagenu ya kuruta wera na communities na ndathomera mantu mama university na rudire sociology na linguistics lakini mantu mama inkarita na kuru muno kibadikagiria na we call singe erutha wana antu baba Gaia Foundation bange bega bari based in UK yetawa adding jurisprudence ikosi kunenkagira kumenya nthigururi kuri watho tugaga bwa hadro philosophy muthemba wa philosophy kana kwere sound bona bora nthigururi mbumbe ndi ukaraitha kwibura riwa riuma mbari ino rikathwa mbari ino kwi mantu matwithikaga ona gwikagita na wetu njuki cietagia na kwiro cienda maga na rira cietitie no kumenya na taikuga yani gucugia kumenya yani kwinenkera kanya agucugia go stand nature nigo imbob sabani cha muno na instant nature muno na mantu mama kimarinkana culture ndo theta kosi yenu ya kuga tende wona njuki cidiete ugu na tikumini woni cokete ugu wona riwa ria kinya bantu ana na tari kumini wona mweri uthiurukiritwe gintu kina yani antu bara batene ibari na kithomo kira kieguru sana there were astronomists astrologers there were astronomists bathoma mantu mama complex kinya tutakumba kuthoma mwake mundi kogwe ndi thomete kithomo eku na indetete mantu mumo nthe bantu amwe na ndandru different relationships cia bora ni gonkomba kurireti na mtu takameno itabu mwirega yetu ina arora nkamenya wewe rwa mwirega muna twagirite kurireti na ona na twatura nthiguruna na twandaga mbeu ikariona na kwibura twanenkanagira mbeu na kwibura twasiaga na mburi na mantu mumo ndenda mareta bantu amwe ikwigo kithomo kira nthomete ikithomo actually ya passion taboro kuona wina passion wow na muthikiria ntuko ya Jumatatu mbere ntuko ya Jumatatu mbere toitau kire kigongwana ne kire kuthinjira kuthinjira ku ntamegwe alembera kwena mantu janganona jagakarika na onijo mwe wa barabageta kiathoni kiu ndi mugeni nyaningwa kwe mantu mbatere kugita kana nte batere kuthithia kenda mbethero ndi kwithiria nuntu iki ikigongona gitathithwa kairi kwena miaka o magana jairi jatatu ana million kuma ndigure kumbwa irogono ruraja rugwita kuraja na aria makosa jaijirire na barabageto yantu barabaithiretie uria mukoronta migwa kumbira na kinya ningwa mbira no mwanka nchitherie na tugita nambe na rodia ngakweresera na teungwa akuga no mwanka kinya ningwa za umwe barabageta ukiri kigongona kiria kana kuona akuru bakirita kigongona kiria no mwanka mbitherwe nchitheretie ntamigwe inji matatu kugukia kwa ketha ingana kiatho kiu urukiro kiatho kiu rukambira thaingana na kugakarika atia na ibao bakethera bario ibao bagaita ngugiria na bakamerita
na igitaringana na ngogeu yari to kwa karikata nyumene imanya ntuko imwe ntuko ijiri ntuko itatu na werigero gwetu nyuma ya kiatho kiria iguriko ende ibwega ntugo ya Jumatatu iroka iwatwe na kiatho kiria tariki 41 na akuru ituthurite akuru ibadhuranite bara bakathi kuthondeka maromba mara iturumite o mukuru umwe kuma merigani yonthe 30 ya baraka wakaiwa bare ara na itwetete antu bonthe batharaka na bameru itutumirite antu ba county barwa na antu bonthe bara bakwenda baigwa bare ara kwina mugo kaigwa riogo kwina ga bado kwina bare ogo there bare ogo na itwetete kinyalo iboni wakuma Narok Masai urokaraga muthitura wa Loita Forest nice na itwetete mugo wa antu ba Masai etawa mathenge reri wa mathenge wa regi na itwetete akuru kinya babangi ba spiritual leaders kumena nata mbuibo wita aga twigite spiritual leaders bara bakeigwa bare ho kinyapo lakini maromba mara makarudwa na akuru batharaka na bakeigwa batongorere twe imugwe wa batharaka wa kuma Kithuri no keigwa tongorere twe maromba mara na tukaya bagakinya mtugo ya Jumapili bantu weta Mutaranga karibu na Nkareni bantu karibu na Chakariga no bakarara bonde barare bayi into kimwe na no tukauma kere tabashire riwa rikiuma we into dashira nusu no tubona akuru muno no mwanka tubanenkere mala bange na bagite bora tukuria dashire tuti mwanka ukibuka twakinya kibuka tukwirega matukinya into tataida tununtu banjira kuthuka nuntu tukaringira ndaya bakathungira na bakaromba maromba mara kuringana na rugono rura mukuru wa Nyaga akaromba kigwetaga usiano bwake na kibuka mukuru wa Kanthakame usiano bwake uramukamatagira magokora mukuru wa Tonga uramukamata o mwiriga na bura mugwe kana Kithuri betitwe nara na mbura na bau bangi na rurie o mwiriga ukaya ukigwetaga bura bakarene na kibuka na nuntu bwa kureta maromba mamu na tukathi bantwara na mbeu cia mithemba na mithemba nuntu kagitania ka imanda tuthiete mweri uyu wa kenda tukambiria mbura kambiria kuya mweri wa 10 itukwenda mbura erekeya ndiguru yetu igwa iri nkembwite na nchai windu twita nchai tumirutire maromba mara tukamatumira kinyamo kurutha cleansing na gwitia kinyambura tekegwa kinyariri iromba ria mbura ngwirire kibuka nwatumaga mbura nwatumagira antu mbura na alingithanagwa na mantu ma rain making kwa wende tukathi tugetia mbura tugetia mbura niyo ikyo kidharimo kira kinene muno Murungu anenkagira antu bake na iro kuwa nkiuga ugatwika mbure kwaga injira ya kuonania Murungu atikenete kogu anatijura muno of course mbura yaga iretaga yura iretaga ikuo ireta mantu maingi muno mbajwa nambi kogu ndibu kiongwana kiro kaigwa gikariugu na tukaigwa tukimenya twaromba maromba mara mbure kaura enganu tabura ituraga ikiuraga rira twathi kurutha maromba mara na kuri kinyabo nabo keigwa bakirutha magongwana mao mwanka kaita kara tugakinya tende akuruba Kithuri keigwa bakirutha maromba mao njuma akuruba nkuyu ya baire keigwa bakirutha maromba mao bakirwa bakiuragira kinyamburi na araire ni yao Jumamosi kwa gwende kwina series ya mantu makwithuranira na toguo uga maromba manene ni maromba matoro maruthwa kairi kinyaba kiuyuyu rugono ruru tikatwiye kibuka atwire miankeriku tutiye we before Christ kana after Christ tutiye ile ndegure kiumbare ongwa kana ile irugono runenkanire toro wanenkanire mwangana tyo twatukinyera na ikeo tumawona iruto kwenda kuthingatia iru rugo tu connect
na mantu makibuka na ancestors betu na kinya bara bangi bakaya na irogono rukegwa rugitureta twinde amwe muntu irogo tureta mantuni mabura twakarie na muntu uyu na bura muntu uyu enenkanire na bura muntu uyu amuthukirie na bura muntu uyu na kuthinara nwendereire guturirikana na nwendereire gututumira mbura na kwiro mbura yuraga na twathi kuragira mbura kaya itukwenda twigwa twina deep relationship nwe na itabura ndauga kairi nkauga ukona mugongo urusite connection na ancestral lineage yao mantu mathiyana ai ikwa kwina mirimo yiyanagia na mantu mara nontu kuri bo bakwire yes kwa bakwire batakenete kuri bo bakwire bathuri kwa gwende from time to time tukewa tukirutha kinya maromba mama nontu bagucokaniria mantu mara turuthite na mara tutaruthite kwi meja tuga imeja ma commission na mission no tuike kweja nontu tia rutho ntubona na no tuike kweja nontu kurutha ntubona kurutha na kuria kurutha imeja ma commission na mission na ndire kwebara bagututhikeria na okairi nchokere nontu ntitojo kaja kometega na background ya muchonko na the education yetu tu ina na socialization yetu ya ntobantu kuona iji tutena connection na ancestors wetu one tukaona jakawi na ndo number 2 tukaona jakawi pagan number 3 tukaona ugono gutanjira na number 4 na batara korombero na ogeta kanisene yeah. Okay, from I'll call it for the lack of bagetonge bugerande and ignorant. Yeah. Ke manto ja manto mumombe. The culture. Yeah. Ugono no kwenda oromberi. Yeah. Na no kwenda Jesu nonto manto ja we na jo jorogi. Kwenda kuona kwa. Na imanto ja nkoma. Yeah. Ntekwero justifiable. Yeah. But enlighten nata enlighten yeah. Manto mama number 1 bweti manto mankoma imanto mauma na rero kuona tuthiete kuromba itukuromba nuntu itukuona kuri boto betiritie yene ke bote kurombera kanisani na tutikurombera kanisani nuntu mama na motima tima romba makanisa mama imaromba mamu meru mama imaromba mamu dharaka yes na mudharaka da ciarwa na kidai gutumagwa ngitwa ndonso ngetwa ntamigwi marito mu makidharaka na ndina rietwa ringi kinyaryo Simeon na riu naryo ile ukristo lakini ngetuika mu Kristo number 1 mbamba guciarwa nkaruthirwa kidharaka na kidharaka kimwe inemi process ira yawere ara ndiciarwa mbitwa rietwa ya kibati kwa gwende maromba mama na matikuga mtu atithi kanisani nuntu akuthi maromba ni mara indi ya kanisani na nantu nkuwa bathia kanisani lakini kanisa na ukristo bura no boigwa bukimeka bwena mini nkuruki na bukiereka bwega ndira bwakitwe mithingi-ini ya umuntu bwaku na identity bwaku wikire guti moshwa Yesu tiko gushwa Yesu nuntu tiye Murungu lakini no gushwa Yesu nuntu nuiye Murungu na no kwenda kumenya Murungu nkuruki muchunku akiya na gutunenkera mantu ma Christianity ajire thira tuye kuromba Murungu ima lakini womba kwigwa kwinjira cinge nacio tumba kuromba nacio Murungu nacio mbote ma Murungu nwe atwenda ngeruki na kini tutaguteira cietu kinyacio koguo na ino nacio no atucie matuciende the spirituality kwa wende mandu maibu makariura ima gutetheria muntu kinya gukura witigio ni bwake nkuruki nontu Kristo itabura nkuga kairi nkauga tutiomba gutwa gwikagira Kristo ntugo ya Jumapili lakini Jumatatu mwanka Jumamosi ukristo bura tutie nabu nontu tiburi kidu bwega twakaraja maitha itabura wona kinya mukurungi akoya auga kirira eta wa wakathigi auga nkuga kirira ndapero mathane 10
lakini mathana mara ndathikiria no amara twerawa na Haruni twina jo tayari no amara twerawa na Haruni koguo kinyo kithingata mawatho mara 10 no kurireti na mawatho mama na mara kinya wa werawa na no go Kristo bukuyura nuntu ibukuthiane na kinya na miturire yaku to Kristo bukuya bukethira uri in the middle of the things kana mutute na miri indi watwike indi no decoratwe no tie na miri waringwa iruo no gaetata no weta koguo ni mati mantu demonic na sore mono nuntu itu atere ki mira getu tukiuga mantu mamwe mantu morogi mantu mogao hapana go connect na nature tende kuthina kuromba tugeriwa rikiuma nundu riwa iro riuma na mantu mega riwa in gift ya Murungu na mbura in gift ya Murungu ria tukuromba tugitagia mbura ria tukuthina ara maromba ni mara twina mbeu cietu ibiegwa bila Murungu atunenkerete rira tukuga turombe ntugu enu riwa rikuya gatagati tugu na muthenya bukaganana bibi biongwa ibiame bya Murungu na biena maana nkuruki nyara tukuthi kanisani turuthite mantu tamama kana togu tukuga tukithiara togu utweka mtu emenyere ntugu inya na cinge inya at least kingo maromba mara megua ima wetegirika igintu kina power muno nuntu na mu maromba tika muntu agaukaga na kuromba kinyota ambite kwithuranira koguo inde ni kuumba kurikithia wetegio wa muntu na tutakuga twina thina na kanisa ya Ukristo kana tuga twina thina na kanisa ya Uislamu lakini giki ikimira getu ana kanisa ira nyingi imwe ciakitwe na misingi ya kimira ya antu babangi no atwake kinya kanisa yetu na kimira kya Afrika ya kidharaka ya Kimeru na ikingo tumba kurikithio Kristo bubwega kana mitambo ate gukwira yate mbere wita kigongwana kiu kana mbere antu tene baita kigongwana kana beta kuromba kiri Murungu kana kiri Ngai kana ora antu ba Afrika betaga Murungu wao kimwe wabatere kuthithia yate there's no sex 4 days before 4 days after. That is what he's trying to say. Auga kwithuranira na kinyeni ngonderwa u. So yes, I will oblige. Yeah, my lord. Yeah. Kiuria no kwethira kwena bara bangi nabo bakuria okay. Tugeta tukwingi tukambire tuka we'll open a Pandora's box tukamire gore na arua kigongwana giki na miturire ya Africa kaingi kinya gitarira tugitaga nyuma ritwa ri wherever we were nuntu rukona rwetu rwa nyene ngwingo choro rukona rwetu rwa Meru inatumire na kwina ora mbere keria on the Nile Basin kere the Kemite kingdom na kedoma mopebero na kwena abebero type ijire kwena nguntune na baba kuma Europe bonde bauga Africans to are very spiritual na ito na Murungu wetu ntio geto are na Murungu ndo teka to atiga to na Murungu wetu na to na makongwana jetu ore jetaga ende gento kimokera bonere Africa yate ito are na very good civilization na ingoti ngako engage ntuko enge ombere kadara imano ntonderwa ndedo madoma kona omabara boro yate the pharaohs most of them were blacks na kwena possibility kwa na pharaohs Meru by the Meroe kingdom ende roiro kono kwa ngenda to engage ntuko enge na muchunko arona kenda omba erengenda mekindori banditana a new word kenda muchunko omba kuthangalania ikwaragania civilization ya Africa yate kambire kobera babu Murungu bukoromba toe tikano kenno ojo keni ojo nge ojo na Murungu ojo ni nkoma na bara toraga atorago na nunto muchonko no kulikana na Nigeria na bunduki na bado Nigeria kwa temba ibo ko toraga kuigwa mbaibo na kanywa
ikwatara Tukegwa na bunduki. tukegwa na bunduki na batu tugitumara migwi tutari tukinyau ito nirwe ndau kana kwenda kwinyire yate itobatere gutaga mantu yaja na ritho riri na umenyo bubweru tibo bweru kama azin umenyo bonge botibora twitani kumotoreana nonto ataga kumore mwana ugweta Sunday school ndiko nambere Sunday school wamberia ko gote mantu jangi wije ome ya borea system ya wekera keribu gote mantu jangi wije janara umete ome akara kanini kathoma gwa kiri history ikyo gitumio kona twena mibango jeje ikyo kona ntamigwe airiterete aina whole organization ikwariria mantu ja ontwire bwetu ja Africans ja Meru na actually aja tokarika nyuma ka ofisi yawe aja kwawe thika no tukwariria nteto iji na mathaja jonde aje kiri kwariria kana guchwa kuthurania na guturetera ume bora bokimeru bora agweta indigenous knowledge endo mbera ja andiki maukunete knowledge yandiki maukunete knowledge na information ni information knowledge itauto kwaria nandi menyaga knowledge ki wethera getu na kuroba maba karagungura muti na kwe particular muti ura bakaraga tana wetu bakaraga rungura muramba no atwikaga associated na wisdom na kwena particular reason ira bathia bakara muramba ni ura kwa kwewa kwena nyamura so that mantu marabo kwaria imantu kinya mare inspired by another level of thinking tigera wamo muthikiria mbera ntomigwa jakaire kana tike jakaire no ntinkona kuliwa kwenda kuthithia na tutio majarua wow tumo wembo omwe wisdom under that tree badali ya bakara tuno ntuimo gunyore o kana mbiyo ali iko kwena spirit badakala rungura mubakando kana githomo kimwe kya mantu maranthomaga nthomete kiugaga everything is spirit kinya maiga mari spirit ya muchungu no agira twira ku living na non living beings watweka yigare tie spirit lakini yigare spirit ya spirit na kiraite mawana indigenous knowledge ikithia above sciences nonto ni umbaga kureta levels cia connection cia those spirit ukaiwa spirit ya kintu kinani kuumba gutweka made to agree na spirit ya kintu kingi na era scientific process ni another level ya is a spiritual process na ititumagira any logic is a lot methodology na the thing is the fact is ni wakaga that is the fact ndo wewe mbura bwatu adiwetia to magumbura ta yete so it is not a scientific process tomba come follow logically it is not linear it is non-linear it is non-linear it is circular hey bro lakini ngekore akanywa aku you're saying words I want to hear my brother yeah mandu mama imantu complex na itabunku gankabuga wono ntubukurudwa utikurudwa gutheri kwina gitumi wona tukireta mirigano ya tharaka yonde o mwiriga kwina characteristic yau tantu bara bakithuri bara nawe na migambo yao imigambo iri kiugu o mwiriga uri characteristic yau so twirenda diversity ya mantu mara ikingo maumba kureta mbicha more enriched than just kuigwa tukiwa mtu mara mbere yantu wow yantu bonde barombe na bonde barombe batumire energy the focus that need collectively murumojore all those spirits na kintu kira kingi kitunenkagira thina it's the way we are schooled ndoma ebukuleta wa the schooling the society mambendo lidoma you know schooling the society there is a way we are schooled twamenya mantu in a linear way
na in a linear way na manto mata yetu ogu otherwise matiko make sense to you common to there's a way you have been made to think and to process your thinking. Maka outside that you are lost. Na igeo te mawona manto tamato kwaria no thikeria na magatuika matiko make meaning no to either you have been schooled either through school kana through church or through reading to understand things in a particular way. Naitwa atere garu na igeo te matuga manto mama kinya ole mo Kristo tena open mind utumba kwa make sense for you makaiwa mind demonic nuntu utie na another sense ya kumba kwa mawata kwa wende to konindi ko a lot of the schooling na ngekore akanywa gaku bwana Kamano 1835 kwe mtu atumirwo uko eta wa Lord Macaulay mabijo Lord Macaulay are mushunku tora komona nwe athire achokia report. I got his book kire nyamora kire assembly ya Britain abera nkuthiuruka na nkuthiuruka ntira kama cross ene mbega nkithiuruka Africa ntira kama cross ene mbega ntira kama across anyone who is poor ntira kama cross nda kama cross and to very cohesive very united people who are very committed to their spirituality na iko yatema wa mtu oyo tueta Professor Biti augaga an African is notoriously religious kinyanjo ke kaumara ega kuruma kale akunduma there is a question behind that why me and there's an explanation maybe and there is an explanation between that so auga the only way to conquer these people is by way of telling them whatever they believe in whatever they know is useless. And do you think they succeeded? They succeeded. The answer is that's where we are, and that's why we are having this problem of trying to tell people this is nini. This is they succeeded very well. Nakairi kenda utaka ikumie munore uije mantuja muchombana utije mantuja kuyate. We are 1835. Yeah. Kinyo eta bado kre mantuja before Christ. Civilization chionde itora korwa na Africa na ikenda kuga gote no mu Africa omei anaro tori ibetara bena campaign yu kona ande oka wakarande goro wadhikiria kamushibika kaboye kama ukona ate kwena gitumi tumenya nare tumite na kwena gitumi mono totaka manto jau muchunko ate kwenda tumenya kau mugeto ka wate kwenda tumenya ka watora kuitha iko maanisha kwena kyo kireno tawatere gwita tukijokie na toja nakyo na geta wa Sankofa, right? Yeah, Sankofa. Yeah. Let's go back and get it. Sankofa. Yeah. Actually, my last born girl is called Sankofa. Sankofa. Inyo ni yanara Bwagana. Bwagana, exactly. Dijaga iraideta nyuma. They got a golden egg from the back. Yeah. And they visited. I know. I love that bat. Naipenda sana. This guy, tika to ambeto itaeno nto ntamegua tenda ka he's saying the words I love to hear and you know orampende te culture orampende te manto ja untuire. Tika to tigeria we nditeka to eta. Tukawatani rokairi Jumatatu nkedro nkebore taira rogono order kari kuma keboka. Na nkabonia kurubara betete kurita kigongwana na kinyani nkadika. No doing that for 4 days and 4 days after. Na kedara oreo Facebook une eta kere page egueto Society for Alternative Learning and Transformation. Inya like dingata story chawirio inyinge mono okakenera mono na kedara ore kere page kwa kamono to itomori wete au kire kambaton kairingyo kainya kaya blue kedara to YouTube. Yes, subscribe and like na ibwa kama nongo chokerin kado na jere mwanya non to bako kwatanira natwi
kile mabango jojo jwa Shieto na twana na Sunday mabango na jwa The Shieto Show na kama nonto ito mwari. See you there. Bwaga. Thank you. Tamigwe. Asante. Thank you so much bwana. Karibu. Utabera kanyoka mwicho. Rugono ruru rutithira. No anga tugatiga twekera gaturumo, twekera koma. Neu? Rugono rutithira. Tukamberia rungi. Ale gwetiga. Tukawatana kabisa. Na imbore ntera kamera. Twi tayari gushia mantu mama. Bas. Na mantu mama imarumanirwe. Yes. Pogu maranda amenya na kabato gashia na nio wirera kurutha imbega bwana Kamanu. Thank you so much. Kuthikenya mura inu kinyana betu kwa mtandao bakaomba kuwata mantu mama. Yes. Mantu mama imagirite kunenkanirwa matiagirite kuura mentu maya spirit mentu maya life na tugaga indigenous knowledge is living. So it can only live by way of speaking about it, by way of doing it. It can't live when it is written. Wow. Now when you write it wrongly. No goto kaugaga it is written. Na ya twegana twekere written wrongly igatucumbura muno. Kogu imbandikite mantu mama lakini ndiete very slowly kuma publish nonto every moment ndikagiria mbega gwataka kuigwa ni endias. Omba kundikire ukegwataka ndina mantu maingi muno lakini I'm also a student. Ndiyanka likeria nkaigwa guntaigwa kairi. I'm your student. Come on. Nkendaga kugenda nkomenya nkadikeria nkaigwa guntaigwa kairi. Ngero kinya kwe mukoronge bomba kwera bungi. So mandu mangu makariugu lakini tukimeka effort bwana Kamanu tukamamenya na tutikauge tutimawata no tutimandike tukamawata togo kona tukimaria meye mundu tukuthoma mantu maingi muno mwana ni urira nkwarie ne guntetheria kuririkana mantu ngeregire kumaria makiriganiria andiko kanditana every week. Yeah, tukaritana every week. Wow. Yeah, we are ready for that. Thank you so much. Karibu sana. Muthikire tembe ya camera. I told you today I have no cameraman. I was ngoterogeni intamigwe. Na turaja ujura ndetiga tukanywa chai no ntonte tweje itemba kuthira rua. Yeah. We amboka ya jau.